Okwetombuitwa kw'abahingi b'amajani kutandikira ha factory y'amajani ya Kayonza Growers Tea Factory omuri Butogota Town Council muri district ya Kanungu ahi batwire nibasera amajani. Okurugerera abahingi batwire nibashoroma amajani gabo bagatwara ha factory egi kuba ari kugaseyo gaguzibwa kongo kushashurwa kubora. For example twahise myezi 8 turashoroma amajani turagasaprayinga bagaprocessinga bagatwara umukatare baguza n'amazima nibagaguza akasete kace konke sete kace ko bari kugaguza titukabona mwana arinjiraho omuri katugemerera biza cyangwa kilo 5 omushoro ngashora bingigaragara ngaho ndeti ngashora mireno nagaguza igaragara uriya cyangwa tutireze osasa waratora ngaruko mwana uriya rero kandi mu business bakora abahinje batinatinise ngo baza kucinga factory kandi ngo bihemo na n'ubwese by'abakozi na nabebembeze haba hatine cikozurwe tujaha mutize bitizo nimyegaruka nanyisha bano abari kunshenda ku factory ba project bano tujibize planning y'ibinakora twabakira ngo tuyande tubatuyambire bashashura amashanyarazi bashashura anize bakamuyeho Ebichirize mukuru wa factory jamani nukwe kwichiriza ngo bayenda bamwiheho bateho ndijo. Ebizuni ya Kayonza bukatandika 2018 bantotaga only question bukatandika 2018 and I fully cooperate with them umguru maziri chairman icyo cyukutinza mu ndubona because ni maneno na bonze ni tarakozere abanda biri nyuma bakabukora abona bigatera muka ikoko yagahambere gishobanwe kare ya rono cross. I know ngo hat factory ya chinga nane ya igarisha chinga na kuriya chenjejo no isha chinga mabaya because the problems are the same. Asa waza gaita abantu abatunga intasiya no kubaho urugumu factories n'abantu bari munonga abakosa kutega nsomyo kuri Omakura gandi chairman w'entebe ya katana habwa district ya Mbarara Didas Tabaro yayitwara bakazi benyanyo mu katare kebyo kuriya bwanyuma yaba kansara na nabemeruko kwegaruza emidara Echini chijaho bwanyuma y'abakazi benyanya abatura ha street ya Kataro mu town council ya Rubindi bategeriza bebembeze babo kubatebekanisa okwetera enduro wa chairman w'entebe ya katano ahabwa Mbarara ngo abebembeze ba town council begaruza emidaro mu Katare kasanga hataruki bank batu batpansachi emidaro batankokora bye ababa pandisa boyi no gukora yabi bakozere ngabakansaraza abantu abitweteka kuzo mu Kataraka nibara bacyara n'abashijana n'abashatu abatura nkai then abandi abitweteka kuba bari mu Kataraka n'aba bantu babiri mbaguza grocery ngaba kujiguruza mu maduka namazima ko cyamana witu yagamba nukwe kiri ahabokora iko turukuro mu maduka kandi tushemere kwija kunya kutahira abantu bitu baburijo kandi aba bantu bayibarukire bemba bihayo kubareta kuno mu Kataraka mwena tuwashanga basigara kuri abamwe babingerekeje kuri n'indi tunemidara icyo kitakiri nubwo abakaza bamwe barebwa bashitama heri ya Katare ahabwo kubure midara yo koramo twataho mu Kataro munda twashanga imidara nyinji ekomero butimba na nemite himbwa ngo yabebembeze ba kanso. Of course ni sasi bw'abacyara banje ababirene bakora hariya heri ya Urwuto bakora imidara yabo yenyanga n'ebyo muntu konke shaheje bahirirwe batungire chance ya Katare first priority ebesheme kwebwa abakazabo abaye hariya bakushubure nyanya heru bije bazombujo tinayanga akatare ninza kaza munate numwendi konka tintuzanyimo okurwana kwanje kandi kumayisaje na yoweri na kigamba kinana na mukara ariko micha no ingordoje kurwana nibarukubinga mu nguribwa bana batu ebembera batureta town kraka yikiriza konkati yakwata abantu yabanagenyi makandi wake naka ensonge mpango nimbuza bwenji wena yenda muryango bwenji wena yenda muryango aha era abandi nanda batambiko mu kiyungu Amakuru agashakwa Hweza Wilfred na Evans Taremwe.